இந்த வீடியோ வந்து சஜித் பிரேமதாசோட தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க தானே, அவங்களுக்கான வீடியோ. கொஞ்சம் இந்த வீடியோவை பாருங்கவா. සජිත් ප්‍රේමදාස සුදු ජනාධිපතිවරයෙකුට ලංකාව. සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ ඉතාම මෝඩ මිනිස්සෙක්. මෝඩ මිනිස්සෙක්. එතකොට එයාට අර තාත්තගේ පුතා පියානෝ කියන කෑල්ල හැර ඒක අයින් කරොත් එහෙම එයාටම ගොඩනගාගත් එකක් එයාට නැහැනේ. அலைஜா என்ன சொல்கிறாரு, சஜித் பிரேமதாசன்றது முட்டாளான ஆள். அவரோட வாப்பட பேர் இருக்குதே தந்தையிட ரணசிங்க பிரேமதாசன்ற, அந்த பேர் இல்லாட்டி ஆளுன்றது இல்லை. அவர் ஒரு பிராண்டே இல்லைன்னு சொல்லி தான் சொல்கிறேன். விலங்கு தானே செய்யலாம். ඔබලා ආශ්‍රය කරේ නැද්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක? මම ඒකෙන් තමයි දන්නේ යමෝඩයා කියලා. அப்போ யூஎம்பியில் வேலை செஞ்ச ஒருத்தர் தான் சொல்கிறேன். ஆரம்பத்தில் வந்து மார்க்கெட்டிங் சைடில் வேலை செஞ்ச ஒரு சேர் உண்டு. කොටයිදවා ඔයා එහෙනම් සිකුට්ටි උසයිද? සන්නස් කළ සේර්. ඕන් ඔහොම පත්වීන්ජෙන් ජාති මිනිස්සෙක්. එයා කඳුකරේ අර රුපියල් 1000 තේකොළ ප්‍රශ්නෙට ගිය වෙලාවේ කියනවා මේ වතු ඔක්කොම කඩලා ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. මේක අයිතිය දෙනවා. ඒතර දලු කඩන්නේ සජිගේ වාප්පද? පන්සලකට ගියාම කියනවා අපි ඒක අවුරුද්දකින් පන්සල් 14000ක් හදනවා. තියෙන කෝවිල් පන්සල් ටික මදි වෙලාද? එයා කියනවානේ කොරෝනා කාලේ කිව්වනේ මට දෙන්නකො මං තෙල් නිකන් ගේන්නම් කියලා. ඒතර සෞදි අරාබියෙන් මේ සජිගේ කටාරලා තෙල් ගහනවා පුකේ ලංකාවට එන්නේ.